Mohi motle wa Lesotho Tribune e tsamayang ka hare ho marangrang ka lenaneo le bitswang ka Marits'oaneng ha phupuma makweba hle maobane ke la ka bua lentswe le thata haholo. Mohi motle ka re ke bale ba ehlwa mekwalaba ka re ke bale ba ehlwa mekwalaba ha ke ne ke bua ka ba hlwa mekwalaba ke ne ke bua ka rona ba ka Marits'oaneng re ntse re le hona ka mona ka Lesotho Tribune e le leo re tsamayang ka lona e le lesedinyana la rona la marangrang. Hopola mohi motle hle hore lenaneo lena ke le bitswang ka Marits'oaneng mme re re Marits'oana a rona a phophoma makweba. Jwale re ntse re hlwa mekwalaba ke maobane ke kajeno hape re boetse re na le mohlomphehi Letona le kgabane le Letona la bacha dipapadi e ka sitana le tekano e leng yena Mohl.Likeleli Tampane. Ha re bua ka yena moile motle mme Likeledi re ka o hopotsa wena ya hole le Lesotho ya ntseng a re buile ha jwale hore re bua ka mokgethwa wa lebatowa la senqu ka mane ka seterekeng sa Mokgotlong ka mane, mme lebatowa leno la senqu le makgetlo haholo le mofa thomo ho ya ntlong ya ketsa molao e leng mane parlamenteng. Ke belaela hore ka nna ba timetse 3 kapa tse 2 di pedi ka tatellano a ntse a tla le lebatowa lena. Hono ho a bolela hore tshepo e teng ho batho ba phelang ka senqu ka mono ho yena haeba ba ile ba mo tshepela lemo tse 5 ba boetse ba mo pheta ka tse ding tse 5 hape re se re bua ka dilemo tse 10 jwale. Empa mohi motle o tla hopola hore ka lekaleng lena leo a leng ka ho lona hona jwale tjena lena la dipapadi le bacha ke lekala leo ka lona re ka ra re nka nnete ba bangata ba bone menyabuketso hoba haeba ha re bua ka dibaka tse kang bo hara pokolana e ne le dibaka tse hauweng ka ditjhelete tse telele haholo tsa mmuso ho bona hore ba sebaka sa boikwetliso se ntlafetseng se nang le ntho enngwe le enngwe e etsang hore dipapadi di tswele pele Lesotho. E ba ke ditaba tsa bokgale kwana mme Malepole ne sa le yena Letona la dipapadi ebe dilemo tse telele hakalo ka tjhelete e telele hakalo ka tshepa tseno le ditshepehadi tseno le mehaho e metle le mabala e sa le di ema nako e telele, empa ho fihleng ha hae hona jwale motho ha o nahana hore na o ka re Mohl.Likeleli Tampane o mo tseba ka eng ka hare ho lekala leno, o ka hopola ditaba tse kang tseno tse a entseng hore ebe hona jwale re se re ka re e se le ntho tse boemong ba hore di ka etsetsa Basotho ho hong ho itseng. Mme mohi motle hape o tla hopola hore re sa tsa tshwara dipapadi mona re le naha ya Lesotho tse neng di bokantse dinaha mona, mme taba ena ile ya etsahala nakong eo ho neng ho le thata haholo e le dinako tsa di-corona, mme mmuso o imetse ke ditaba tsa tlhokahalo ya ditjhelete le ntho tse ngata, empa ka ho tiisa ka thata hobane a ne a bona bohlokwa ba ditaba tseo hore di etsahale, o ile a qetella a entse hore ebe naha ya Lesotho dipapadi tsa mofuta o jwalo di ile tsa tshwarwa. Ntlha tse pedi tseno ka botsona ba tsona fela motho ha o di sheba hore na di na di tla qapolla ka hara bothata bo bokae. Ka nnete ke le motho ke le tjena ho sena mo ke motseng, ha o se nka ka botswa hore na hana Likeleli Tampane ke mang, ke tlabe ke hopola hore nkare ke mme ya kileng a etsa sena le sena le sena molemong wa Basotho le tjhaba sena sa ntate, haholoholo bona batjha kgolong ya bona ya dipapadi. Empa ha o ka hopola dintlha le di etsahala tse ngata mmamedi motle le wena mohi ya kgabane tse saleng di etsahala ka hare ho naha ya Lesotho ka mona. Ha ke hopole ho na le mohlang batjha ba naha ena ba kakang ba re ba ile ka bo bona ba sitwa hore ba bone hore na mohlomong mamati a kwetswe kapa ha a kwalwa nakong ya hale rona re ntse re le bo mokena dipakeng mo mathata a dulang a hlaha ho hokahanya setjhaba le mmuso. Ka nnete ke tse ding tsa dikantoro tse batlang di bulehile haholo hore ebe le letsatsing lena fela le bopaki moile motle ho tloha mane ofising ya habo a tla kwano diphaposing tsa kgaso o mo boha tjena re tsamaya ka hare ho marangrang e sentse le bopaki bo bontshang hore na batho bana ba senqu ba tena ba mo tshepa tjena ba mo tshepela eng. Moile motle re ke phunye seso se tse bolale hore mme mohlomphehi o teng ka kwano ka diphaposing tsa kgaso letsatsing la kajeno hobane maobane sekolong se seholo sa setjhaba ho bile le diketsahalo tse sisimosang pelo ruri, tse nyarosang, tse nyotobetsang moya wa ntho e bitswang ngwana ha ya lebane le thuto ho latela hore jwale mona re bua ka dipolaho, mme polaho ena e etsahala hobane e le
mohlanka wa mmuso eo ebileng e le motshireletsi wa setjhaba. Jwale ntho tsena di fetoha di ya boemong bo hore e nngwe e tla ka hodimo, e nngwe e tla ka tlase. Ha o no tlamehile be re ntho ya pele ha e fihla e ba tshireletso, mohlomong le tsamayang le kgalemo e ba jwale ho hlaha ena e leng hore mohlanka ko ho sana la re banna ka kgafa ya motswadi wa yena ngwana ena a hlokahetseng, ka kgafa ya motswadi wa ngwana a hlokahetseng. Jwale kgafa ena e boetse e tlo tla e ja ngwana enwa, empa e le motswadi wa ngwana enwa ya kgafileng hore ebe kgafa e jwalo ya ba teng ka hare ho mokotla o moholo wa mmuso. Mmuye motletle re ha re le mothating mona ke kope mme hore a ke ya le dumedise babuhi ba kgabane. Mme Tampane ka o dumedisa mme wa ka, re a amohela mme lenaneo lena la rona la ditaba tsa motshehare tseo re di atametsang hole le Basotho ba seng kwano hae le batho ba lakatsang hore ba utlwa rona Lesotho e ka ba ho ntso etsahala jwang mme. Kgotso e be le wena mme wa rona. Ka nnete ke a leboha ntate Ralikonelo, ke bua ka dikgomo ho babuhi ba lenaneo lena, mme ka nnete ebile ke boela haholo hobane ke qala ho kena ka hare ho phapusi ena e ntle e makgethe. Mme ke sentse ke bua ka dikgomo hohle moo ba mametseng lenaneo lena. Ka nnete mme re lebohile haholo hle mme, re lebohile haholo wena mme wa ka nnete. Le hore jwale ebile ka nako e kgutshwanyane ebile maobane le le Moifo wa matona mme le tsetse hona bana sekolo se seholo sa setjhaba. Ho a leka ho sheba hona e ka ba maemo ke a feng. Re ne re tla kopa fela mme hore ka lebaka la hore jwale bana bana ha ina mme wa ba matsohong a hao. Nkgono Mmantsopo wa bobedi hona jwale e leng hore o tshwanetse hore o anyese ka senyepa sane sa kgale sa Morena Theseng. Ka hona mme re ne re re ditaba ke tsena mme di ile tsa etsahala, mme haeba di ya mme motjha e hlile di kene ka tlung ka hao mme. Jwale re neng ba re mme re ke re utlwa hona ebe mohlomong ha o so fa bana ba hole le hae ho latela ditlwaelo tse seng le di fumana ho fihlella hona jwale le mohlomong o ka ba fa tshwantshonyana fela sa hona hantle ho thwe ho hlileng ho etsahetseng ke ofeng, e tle ka mora ho moo mme re tla tswela pele ka ditaba wena mme. Ke a leboha ka nnete ntate Ralikonelo. Ntho e etsahetseng fela ke hore maobane mohlomphehi Tonakgolo la mema cabinet, mme ne e le mong wa ba ileng moketjaneng ka mane ka American Embassy maobane. Ha re ka ba re qeta le 10 minutes ya ba se fumana molaetsa o potlakileng hore mohlomphehi Tonakgolo o wa re mema, mme re mathile ra ya cabineteng. Mme ke mona moo a nna re tekela taba ena ho so etsahetse sena se etsahetseng sa lefu kapa mafu kapa botlokotsebe bo etsahetseng ka moo. Nna ke bitsa botlokotsebe. Ketso tseo tse bohloko tse etsahetseng ka moo tsa baithuti ba neng ba ipelaetsa, mme ha ba le botlokotsebe ba dipolayano kapa ho thunngwa. Ke mona moo mohlomphehi Tonakgolo a ileng a re seka taba eo. Re buile ho fihlella moo re la ra fuwa thomo re le matona a 6 ho ya ka Roma, re etelletswe pele ke mohlomphehi Rapapa. Re fihlile ra ya ho ra fumana Vice Chancellor, mme o la mema ba habo ya ba re ba di buisanong nakong yona eno ya le pakeng tsa hora ya bosupa le ya bobedi. Shalaneng ya maobane. Mme re utlwile hore na hantle ditaba tsena di bakuwe keng kapa morusu ona o qaduwe keng. Mme ntate Ralikonelo, ntho eo nka e bontshang fela ka bokgutshwanyane ke hore baithuti tsekong eo ya bona ya tjhelete ne le taba ya hore fela ntho e ba sa ikgotsofalleng ke hore ha ba batla tjhelete ya bona ebe ba fuwa tjhelete e ka tlase ho eo ba tlamehang ho e fumana. Ya bobedi e kgolo eo ke e tshwereng ke hore Letona le amehang e la planning e ka ha tsebe taba tsena, ha tseba taba tsena hore baithuti ba tlo kgaolelwa tjhelete e kang e bana ba tshwanela ho e fumana. Mme taba eo ha e se le jwalo, baithuti ka re ile a fihla ho bona taba eo, mme ha e fihla ho bona wa utlwahala hore ha e monate.
ntate Leqashasha ke bile moithuti ka sekolong se seholo sa Eya. setjhaba Eya. ke tswile ka 208 Eya. ha hona sekolo se monate ho feta sa rona Eya. hara dikolo tse ile ka tsamaya hobane ile ra qeta degree tsa ka ya ba ke lo etsa masters Zimbabwe mane ke etsa public sector management ntate ho ba ngwana sekolong monate mme boemong ba tertiary haholoholo Roma e le sekolo se seholo seo e leng sona tshepo ya bana ba rona le bana ba bo rona hobane ha o kene bana fela le batho ba nang le boikarabello ba sa bile ba tswa sekolong ba ya ka moo tebello ko hore batho ba no ka moo ke batho ba baholo ba etsang dintho ka kutlwisiso ha ba di etsa le haeba ba sa le banyane dilemong ha ba qala ba fihla ka moo o bolela hore mokgwa wa bona wa ho etsa dintho wa o nahana le ho di atamela fela o tla fapana le ha ngwana kapa moithuti a ntse a le mane secondary kapa e le motho a kantle fela so eo ka nnete re boneng hore le vice chancellor ha re bua le le Moifo wa habo bana ba nyahame haholo ba qala ho bona ntho eno my due vice chancellor ke motho wa motjha a qetang ho fihla re la ba ra utlwa ha ba ke fosi ke medicine DSA e ka hula ba a ba le mokgwa o wa hore e mo amme psychologically mme nthwena haeba o na qala ho e bona kapa bona ba qadile ho bona ketso ena ya mofuta ona wa ho thunya bana ba sekolo nthwena ke tla ho yona hore re kene sekolo ka mono re ntse re ipelaetsa re tlama seru mona ka maoto ke ntho e tlwaelehileng but ha hona le ka letsatsi le le leng leo lepolesa di la ka la nka ya ba sethunya ngwana sekolo hona o etsahala bana ba sebedisa di-rubber bullets hore tshosa mme ka nnete ke ne ke le moo ba ka pele le ha ne ke etsa mosebetsi fela re swabile ka ena ya maobane ke ka tsela ena re reng yena yona ha ya tlwaeleha ke mona moo ka nnete re ile ra leka Moifo ona wa eso wa matona o ile a leka ho buisana le botsamaisi ba sekolo hore bo be ditaba spreading jwalo ka ha ne re rongwe ke Moifo wa lekgotla la matona ka Mohlompheng Tonakgolo mme a kgola ya pele ne le ho tiisetsa sekolo hore bana ba tla tswela pele ba ngole empa e ke ke ba empa ha o utlwisisa hore nthwena ke trauma ha e qeta ho etsahala bana ba sekolo ha ba e lebella e qadile ho etsa lefu ke ntho e kgolo haholo re ne re ke ra lebella hore ma-student be a ntsa tswela pele ka ho ngola e bohloko ko hore ehlile ba ntsa ba ngola ha o ngola di-exam o tlameha ho concentrata hodima dintho tseo di di ngola bana ba tla ngola ke ha ba re lebeletse mohlolo ho feta mona re dumellane ka hore ho ko bewe boemo bono taolo ka batho ba tshireletso le ha mpa ba re swabisitse batho ba tshireletso hore be ba entse ketso eo ntseng ke ipotsa hore na moetsi wa ketso eo ntate Ralikonelo a kgola ke bona o tla tla mpotsa maikutlo wa ka ke le moo hore na o na rutsang ho feta mono ke a bobedi eno ya boraro e ne le taba ya hore re ba tiisetse re le mmuso hore tjhelete yona e tlameha hore ba e fumane bana ba sekolo because ha ho utlwe na Letona le amehang ha le a tseba taba tsena hobane jwale e se re fa modikwadikwane wa hore ho na le batho ba kgannang motho kapa batho ba kgannang agenda ya bona bona re se aware ho tloha mono ke la rabe re ya clinic-ing eo ho no thwe baithuti ba rona teng because di-allegation ne di supa hore bana ba thuntsweng e ka ba bana ba babedi ba hlokahetseng o no to find hore taba eo ha se yona
ngwana o mong a lahlehetsweng ke bophelo eo wa qutile, mme re re moya wa hae le wa badumedi bohle o phomole ka kgotso mohaung wa Modimo. Ke mona moo ke la ra utlwa ha re fihla hona tleliniking moo ya St Joseph hore hula ba le lepolesa le lona le utlwileng bohloko sineng eo ha re ntse re le mono, mme le yena ne re batla ho mmona empa le hula thwe ho bonahala a ile a lokollwa. Ha re ntse re ke lepolesa le tswileng dikotsi, ke lepolesa le tswileng dikotsi hona ditabeng tseno ho bonahala my student ile ha utlwa taba tsena ba bona bathuni le bona ba re ba iphethetse jwale ma student ha na dibetsa obviously ba tla lwana ka ho bana lo ya ba mo lematsa ka majwe. Ho feta mona ke le student le leng leo re maketseng ka nnete re la ra bona ga mmona ha fihla mono ka nako eno ya hora ya bobedi hore o hlahile dikotsi e hlile letsoho le lemetse. Jwale yena a latuwe lapeng ke ke ano wa ausia ha se wa ausi ko abuti hona le mongwe wa ausi ke tlo qetella ka yona hobane wa tseba hore ke na le soft spot ho di-female. Yena wa abuti o fihlile a na le boausi wa hae le bo ba amane le yena, mme yena ehlile ke yena na utlwile bohloko letsohong moo ha ho bonahetseng hore o la latuwa lapeng, yaba o fihla khakhathoa ke mapolesa ho latela information e re e fumaneng, yaba ha ba qeta ho ngotla ba mo siya hona moo. Jwale ke mona moo re ile ba ga bona hore re a contributor, re bona hore na o thuswa jwang. Mme ka nnete ha re qeta ho mo siya re ile ra kgodiseha hore o setse matsohong a nepahetseng. Empa e fetang tsohle ko hore ke lebohe tleliniki eo ya St Joseph ka boetapele ba yona ba fada ke lebetse na ke fada mang a okametseng le bosebeletsi bo re bo fumaneng hobane e ne le batho ba tsebang ho toloka dingaka tseno tsa mono hore na ho etsahetseng, mme le bona motho ule a ka ba botsa hore na ba ikutlwa ba le jwang, ba re since ho sebetsa St Joseph ho no be le dipelaelo le boipelaetso ba baithuti, empa ena re qala ho e bona because le rona ne re tshuile. Eo ke sa e thabelang hape ntate ke ya hore ke bone marangrang moo mapolesa a otlang ngwana a mo kgakgatha. Ena yona ka nnete e mpe hore na batho ba bontate ba mapolesa bao ba bonahetseng ekare ba lwana le motho wa monna ka palo ya bona ya batho ba bararo. Jwale e se hona ho intention ya hore ba batla ho bolaya ngwane o ka nahana jwalo ntate. Jwale ya ho qetela ke ene bohloko eo ho bolauwe moithuti atjhe ntate. Botebong ba pelo ya ka ke alositse lekala la tekano, bacha, dipapadi le boithapollo. Motho o re na ha naha ya rona re entse melao ntate Ralikonelo eo naha Lesotho e reng motho e mong le mong o bolokolohing ba puo, o bolokolohing ba ho tsamaya. Jwale re re moo ho etsahetswa re e toloka jwang hore molao wa rona re sebetsa ka kotlolo le batho ba tshireletso. Ke batla ho manama ho ona fela bolokolohi ba puo, bolokolohi ba ho tsamaya, bolokolohi hape ba ho ipelaetsa. Ha re so ka re fanyela molao ono fella hona jwalo tsebong ya ka, empa
ye ba e bone jwang batho bao ba ha e tla fihlela boemong ha e bona tla ba fihlela boemong bao re seng re moithuti jwale ke mofu. ke mofu. Eya. E re ho nna ke le motho ke inahane ka tsela eo. Eya. Hore no batho bana mohlomong ba rometswe kapa ebile botlokotsebe bo etsuwang ke motho ka boikgethelo ba hae. Ke ba ka re sepolesa kaofela hobane mapolesa ha jwalo kaofela, ho na le mapolesa a hantle. Fela e nruta hore ka hara sepolesa re na le bothata, re na le dikgokume ka hare. Mme sepolesa re le mmuso re tlameha re shebe sepolesa ka ihlo le ntjhotjho haholo. Mme le rona re se re se safe. E re hape ntate Leqashasha, baithuti ha re reng ha re re ba tshireletswe ke sona sepolesa, ke ho bolela hore baithuti bana ba ka rona ba sa batla tshaba ntho e bitswang lepolesa. Ha ba qala ba bona motho a bitswang lepolesa ba tlo mo tshaba. Hape ko hore na ka hara university ho na le mafapha ohle a tshireletso. Re kena le masole le mapolesa, ditsi tsohle tsa tshireletso. Fela hona tjena ke nako e kotsi haholo re ya dikgethong. Mme ha re ya dikgethong tjena ho etsahala ntho e nngwe le nngwe motho a ka e nahanang moo a batlang ho impressa monga hae hore hobane le rona re le batho ba dipolotiki re kena le ka hare ho baithuti, re tlo tla re senya di-mindset tsa bana ba rona, ba habo rona hore ba re nke re le bapolitiki re ka tseba ho ba thusa ha ba ka etsa 1 2 3. Re betse re kena hape ka hare ho ditsi tsa tshireletso, ebe re ba sotha menahano le dikelello hore o tlo bone hore o sulafatsa mmuso kapa o sulafatsa lekgotla kapa party e itseng o etse tjena. Mme ntho yana eo ya ho sebedisa ditsi kapa batho ba bang hampe, re a tseba hore ke ntho e teng ya phela. Ha re qale ho e bona fela maphelong a bana ba batho. Re re taba ena ke e mong wa ba e tshwalang ka mathe, ebile takatso ya ka ke hore ha e ne ba ditaba di tsamaya hantle Ralikonelo, lepolesa lena le entse mosebetsi ketso e mpe ya ho bolaya ngwana motho. Ka nnete o na tlameha ebe o santse a panya ka baneng. E leng yena ntho e ne hle re utlwisisa le tshwanetse le ka nnete re ka o so tlalewa ho hong kae. Re qeta ho bua le ntate Rapapa hona jwale hobane ne re tshwanela ho ya ka mane ka university tsatsing lona le. Re emetse fela senate se etswe. Phutheho ya senate e etswe, ha etswa fela re teng hobane ho na le phutheho e re tlamehang ho e ntshetsa pele. Empa e re tlamehang ho e arabela ngwana ya motho ke yona o se le mofu. Re le mmuso re reng mmuso o tlo iketsa pronounce lefung lena la ngwana, ha se nna tla tlameha ho bua. Empa ke na le maikutlo ke le moahi wa Lesotho, ke le letona la bacha hore ke a hana batjha ba tlameha ebe ba entswe ka tsela ena. Ke ema le batjha mo ke tsitsitse, ke ema le batjha ke re lepolesa lena le entseng ketso ena tsatsi lena le ska ba la dikela a ntsa le moo a le mosebetsing. Ha tsamaye a ye moo ditlolo tsa molao di tlhotlwang boikgomo tsona teng bane ketso a e entseng. A ke ba njwetsa hore ntate Leqashasha o na ile ka sethunya se nang le dikulo a ya ho bana ba ma-student ba itsekang, e leng hore yena o na ilo lwana. Taba ke hore na ba mme o phethile mosebetsi wa hae, mme mosebetsi ona o phethileng o na le ditlamorao tsa ona ke ona ngwana motho ke mofu. Mme hlooho eo ya ngwana la re ke ra tsosa yena o tla tlameha hore 1 a ye ka banneng, 2 ke kgothaletsa hore a bue lengolo leo
la mosebetsi wa hae. A ska ba hlotse a bitswa lepolesa la mmuso wa ntate Motlotlebi. Ke ya bobedi. Ya boraro ntate o hore re dumellane re le Basotho re le mmuso hore setlokotsebe sena se entseng mosebetsi ho intentionally a ska ba ballwa nako e ka tlase ho dilemo tse 20. Tsa koro. Yes ntate. Ke maikutlo a ka. And ha ona motho a ka nqosetsang maikutlo a ka ke a ka. And ke na le right ya hore ke bua maikutlo a ka. Hore na tla nkua kapa Basotho ba ntla utlwa e ka re ke tswile tseleng. No, ke maikutlo a ka nna hlompela maikutlo a ka ha ke rwa kan fela ke ka tsela eo le rona kapa batswadi ba bana re tla tseba ba ngwana eno le bana ba tswileng dikotsi ntate. Hobane hona le bana ba robeileng. No, hona o no bona hore ne le ntwa. A tseba ha o no thwe bana ba baithuti ba ne ba tlhatla. E ne le hona hore ba tshoswe ka di-rubber bullets. E seng e be ho tluwe ka sethunya. E leng hore le dikotsi tsena tseno tse etsahetseng. Hoba ngwana ha utlwa phafa fela wa baleha. Hantle ntate. Le thupanyana. Hantle. Jwale e seng ohlile o mo kgaola letsoho. Ne o tlo bona hore ba tebello le ntse le ngwana a kena so. Ho no ke ntwa ke hona ha ke re a bolela na ona gongwe ke mang ha ba ona gongwe le polisa le. Mme ke yona ntho re reng ka hara sepolesa ka mo ho na le phoso e kgolo ha o ka e sheba ntate le qhajana ho na le ntho o ka e bonang o le Mosotho hore no ho na le bothata bo teng ka hara di-institute tsena tsa tshireletso kaofela no di sebetsa hantle but mapoleseng mo ho etsa bothata bo teng a ne ke se mona mo re teng ke motho wa maikutlo a hae ne ke tla bua hobane ke na le ke pipitletswe ke na le ntho ka sefubeng ke batla ho ntsha ntho ka sefubeng hore hantle ho etsahalang nna analysis ya ka e mpha jwang hobane ha re naha e ka mamellang bosawana bona botle bo tla tlameha monga diketso tsena di jele because bophelo ba motho ke bophelo ba motho and motho o phela ha nngwe ke phetho ke tu re sa lebeletse hore baithuti ba ka moso ba ipilaetse kapa re ba kwala molomo no naha ya democracy mme baithuti ba na le right ya ho tseka seo ba tlamehang hore se ba phedise mme mona ke ema le bona tabeng hape ya hore ke tokelo ya baithuti hore ba bulelwe mamati NMDS mme ka dilemo NMDS ka neta ha e sebetse hantle mo jwalo ko ga se Roma fela ke fokoti ke ka mona ka tla go hopola mme gore ka tla go tloa ka mona ka LCE e tsebalang ine le NTTC gale o ntse etsa the very same thing bana ba lelekiso bana ba utlwa ke mapolesa ba lo ba la strateng ba siwa strateng mono ba go betse le bosiba tlo phutha ke mme a ileng a ba phutha a ba beya mane a ba sentse ba dutse mono o thata se le gona ba nang ditlhare tsa bona tsa letsatsi ba kena jwang ka sekolo mo ba fumana ditlhare ile ba taba e le haholo ile ba khankganye o ila mme re tloa hona mono le fokoti ntse no ilana tsa go le mo sena fela mme fokoti ko re dikolo tsena tsa tertiary ka fela tse re nang le tsona ka hara na ya Lesotho ka mona tsa higher education ho ntse etsa ditaba tsa mofuta ono o jwalo gore taba go rena haeba ho tlo ntse sebetsa melao eo teng ya bona 1970 mama go bona go thusa bana go le ena o e hlalosang ya hore Letona le ne le sa tsebe hore bana ba fitse tsena ka bana ga hopola go polelela tswa mabane bontshang hore tsatsing la mabane bana ba tla botse ba fuwa tšhelete ya bona ne sentse ba sa e fuwe motho yo a ilang a utlwa tlameha ho calculate wa ketella di tsa wa fa 450 yena ho thwe ke mang o na itebiseditse hobane ke yena se so sa motho ena a qeta o ka etsang ka 400 ke ne ke tshola lo mme ha isana e sitala o tsela koloi petrol fela o tsebe matlo a Roma a hole haholo le mo ha tshwana ha o ka wa ya ho matlo a rendwa mo Roma wa o ke tlo a compare le ana a Roma a hodimo haholo ba dumela hore bana ba sekolo ba na le tšhelete and tšhelete eno
nyanyana haholo ha o sheba hore na moruo o tlameha ka jwale le hore hape motho ya no tshwanetse ho ithuta ka mane yes a sa ntse a hateletse maikutlong ke taba ya bonyenyana bo bokalo ba tjhelete hape o nahane fela hore le ha ile 450 bakeng sa lento ke etsa bang bakeng sa dijo a ile ithuta jile motho o ja eng a ka fa ke bolelle ntho e nngwe taba hona le baithuti ba ntse ba le ka moo ba patalwang ke batswadi ba bona jwale wa tseba hore ba thuswa ke baithuti ba bang mme baithuti bana ba dependa hodima baithuti bana ba sponsorwang ke manpower hobane ba re next time e tla ha motswadi wa ka mpile tjhelete ke tla o bona ba ithuta ka thata jwalo ebe le ha o le jwalo o utlwa ekare motho o tswa tseleng tsa hae o lo bolella baithuti taba eo o na batla yena eo ke tla ho yena jwalo yena wa manpower eo a seng a entse lapeng ke re ba entse lapeng ba bang ba bona ba sebetsi bana ba manpower mo because ba ikentse medingwana ba bang ba bona mo motho yo a buileng ditaba tse o tlameha ho nkelwa bohato bo matla o tsoba le tsi hore re tlo le fa boka yes ndati ba ka ka tsa ho ke ka motseba le ndate le lekisang ditaba ha ke le dia entse phoso a lelekiswa ka yona a jele bane ntwena tla ba rutantsi ha eba motho a ka ba tsamaya a etsa qeto ka boyena ho jwetsa baithuti hore tlo le fa 400 ke a sa e bua le mang kapa mang letona leo mo ke setshwantsho PS eo ya mo e sebetsang mo mosebetsi wa hao ke o fe e le go yentswe ke mohlanka wa mena e le hore mohlanka yenwa o na le taba mme batho ba ba ke bona kotsi mona re na le ka sekolong ka mono go na le SRC ke boetapele ba baithuti o utlwile hore bana ba le masebetsi ke bona molomo le maoto le matsoho a baithuti ka mane mme ditaba tsena ha ba ntse di tsamaya hantle o tla fumana hore baithuti ha ba sa ba kule bohloko ha ba sa tshepa le yona SRC e le boetapele ba bona but ditaba tsena ba tlameha ba dinkile ho SRC hore ho thwe re tlo fuwa tjhelete e ka ha e qala e le jwalo taba ko hore na mohlanka eo a NMDS o fumane molaetsa o kapa o entse qeto eo lema motho eo a molaetseng a mo fileng taba eo o na tseba 100% hore ha ilo fihla mane ditsebeng tsa baithuti ba sebetsa e tla baka se ka sona se baka ntho o tlameha ka mokgotshwana le yena a ikele nthwena ha ba le babedi jwalo le elwa wa lepolesa bolaileng o tlameha ba inkelwe dikgato tsa molao tseo ba tla tlameha hore yena motho wa NMDS a tsamaye a ikarabella ka thata hobane ho ja e se kae ditaba tsena di ka se boemong bona bo bodutu ha hona mang kapa mang musi ofe kapa ofe mosotho ofe kapa ofe a ratang mafu mme ntate Ralikonelo ha eba Lesotho le sebile le ya boemong bo dipolayano di banka tsela ena e ka re ke re naha ya bohatelle yeo re sa exercising democracy mme mo re dumellang hore motho ana le sethunya e mong le e mong a etse ntho a e ratang hobane hona maobane mmejolo ka ha o tsho maobane ha re ntse re tlalehela setjhaba ditaba tsena re ntse re di fetisa ho Basotho ba ditsebe ke ha banna ba ka bang robedi ba tshwereng dithunya ba kena kgwebong e nngwe a feta mane ba fihla ba thunya banna ba babedi mantsibeng ona maobane ba thunya banna ba babedi ba sebetsang kgwebong ena ho thunya le ba tshireletso ba nka tjhelete yohle teng ka kgwebo eno ya Mosotho le hore ba ntwe tswela letsatsi e etsa ka nako yona e ntse re fetisa ditaba tsona tseo tsa roma mabana ba ntse ba laetile kantle le ba ntse ba siame ka moo ya bo ra thunya ba kena mane ba etsa taba e tshwanang e leng hore nna ke tlisa taba e bontshang hore sethunya se ala la sa ka rena ha ena motapa me ntate re na le letona la police o na le teng hona ntse le tsamaya maobane re na le ntate Modibedi e le compol ntate Modibedi o tlameha hore a arabele boemong bona
hore na mapolesa a entseng diketso tseo o etsa ba laotswe ke mang? ho ya moo ba lo etsa mosebetsi o Mane lekaleng la heso mohlanka e mong le e mong ke a tseba hore schedule tsatsing lena e ka tsela ena. PS o laola mabotho a tsamaya a ya mosebetsing o ya mokgotlong o ya qacha o etsang mohlanka ka koloi efeng ya mmuso e le hore ha e ka tswa tseleng ya yona re tseba hona ke mang mo ntate holomo ka moya o motle ke mang o etsahetse jwang o tlameha a tsebe hore na ka nako eno ke mang a faneng ka taolo ha eba ke yena o laetse hore mapolesa a fe dithunya a thiba boemo bo ba baneng ba setjhaba ka dithunya mme ha eba e jwalo o sentse di kentse mahlahlela a bolayang ra tseba hore sethunya jwang kapa jwang se a bolaya mme ha eba jwalo ka ha re bona hore ho no kentswe mahlahlela a bolayang na ntate holomo o tla arabela a rona tseba taba eo ha e ka ba ka phoso o na wa tseba ke kopa o ko re fumanele o e batle ka botebo bane ha e ka ba e jwalo e tla ba kganne kgathatso hobane madi a ngwana tla batla mme tla ba bo madimabe ba bophelo bohle ba ha ke dumele hore ketso ena e etsahetseng ka naha ya bo Kreste ha e kare ha ho bua boipelaetsong jwale ho thwe ka dikonelo tsa o thiba kotsi kiana ebe o ya le thipa o ya le sabole o lo bolaya bona banna bana ba iketsetsang borata ke bana ba kene ha re ntse re sebetsana ba tsebe fela bona wa utlwa ntate ana le kae mapolesa hobane batho ba ne ba tla le ditaba tsena o shebe mme ha ba ke sekeleng ya pita tla sana mono fela mapolesa ho tloa mono ba tla dishopo ke mo ba rekang teng sepolesa ke seno sa dithote mono hona mono ha pita mono ho tloa mono le polesa le tsamaya ka maoto o tla mona ha se 10 minutes o tsamaya mo ntshetseng fela pula ba ha feta hora tse pedi batho ba mono ba tla le hore mapolesa a tla so sheba mosotho ba ile ba fitla sheba mosotho o sebeleditse kgwebo yone ha e ka thata hore be boemong bo ntho engwe le engwe e sebeletsang o e sebetsa ka thata ntate Ralikonelo hore be ke na le dikgoho kapa dinku tseo tsa ka tse ke di ruhileng ke sebeditse ka thata a ke tshabise ke medikele di a kgannang nku hobane ke tsweletse mokgotlong yena ha ke tshabise hore ke sehwai ke tlameha ho lebela leruo leno la ka le ke lefuweng ke ntate Modimo le ke le sebeditseng ka thata ke ka tsela eo ke tsotellang ke bile ke hlomphang motho a itshebeleditseng a sa utswa jwale mashodu overnight ba tswa ba fihlang ka ntho a motho ba tsamaya ka yona re tshireletswe ka nako ko bolelang hore ntate ko bolela hore ba bang ba laolang sepolesa ba tswile tseleng ya bona ya tshireletso mme mapolesa e be ke a roma kapa hula batho a mang tengwe kae mapolesa a tlamehang a tsaya eo ke hona ke re tlameha ho e batla le yona because nako yohle mapolesa a tlamehang a thusane ha bothata bo le teng ka roma ka mo ke a roma fela ha ke utlwa ditseleng tsa ka hanyenyana maobane ho tlile ka re ne se mapolesa a roma ntate e leng hore re tlameha ho fumana tlhaloso hore na hule wa kena ba hlahang hobane ntate homa sepolesa se le teng ntate hona ba kene jwang ke boipotso bo matla e le hore ntate e hlile ke a nepa ha ke re
motho a ka nhanyetsang a eme Eya. ka hara sepolesa re na le tjhefu Eya. e re tlamehang ho e ntsha, Ka metso le ho. and ha e ntshuwa tjhefu mmeleng wa motho ha o monate. Eya. Baithuti ba tlameha hore ba re utlwe re le mmuso, ba re utlwe re le setjhaba, ba le utlwe le melomo ya bona bo raditaba hore no re eme le bona. Eya. Ke ne ke kopa re ke re dikele lebenkeleng mona fela bana mme. Re rekise fela re khutle moi re ya khutla re ntse re le ditabeng tsena tse amang setjhaba le bokamoso ba naha ena. Ba ke maholo. My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging. Semohe moye motle re boetse re kgutlile re Lesotho Tribune re le senyana la marangrang re tsamaya ka lenaneo lena le ditisang mathe le phopomang makweba ka Marits'oaneng wena mmuhi ya kgabane e re ha re le mothating ona he moye motle ka ha re sentse re le mothating wa re hle re diele dikgala ka nnete wa utlwa hore metsi wa rona ke o ntsa dithathabisa dintlha tseo re lokelang hore re di shebe re le batho re tlohelle taba ho sheba hore na re nesa boemo jwang re le batho. Ke kopa hore ke hle ke mo fe go latela metsotso ena ya rona re setseng ka yona mme Tampane hore re tle re o fe mme hore o hlo o ntshe mabinabina pele ya hao mme o hlo o lahlele ka mokgwa bang o ka lahlela ka teng ho phethela ditaba tsena mme re ke re utlwa hore ebe o ka di phethela ka hore ho lokela hore boemong bona bo tsela Lesotho le eme ka maoto ho etsa jwang. Kgoma ke tshepo ya rona bohle ha moithuti a fihlile stageng sa ka Roma a tswile re leboha ntate Modimo. Mme ka moso ke tla be ke tswile mona mo ke leng teng ka mora dilengwana di se kae mme baithuti bao ba ka mo e tla be le bona matona ditona kgolo tsa haholo re ntse re etsa di-form mane moo re formang hore ke sekebe ka dula ho fihlela boqheku ba ka bo atamela ntse ke le ka moo baithuti ba ha re ba bolaya re lebeletseng ke nahana hore maikutlo a ka ntate Qhashasha ke hore sepolesa se reform di-reform tse ha ke tsebe hore na re tlo tla re sheba jwang mme ha re ke ra hatella ka matla ka hare ho sepolesa bana ba bo rona le bana ba rona ba tlo nyonya sepolesa haholo se senywa ke boetapele ba bona ha ke supe mang kapa mang ka monwana fela ke re boetapele ba sepolesa botsamaisi ba sepolesa bo ke bo itjhebe hore na
ka hare ho mapolesa ka moo ba ntse ba tshwere hantle na tsamaiso e ntse e nepahetse na hobane batho ba utlwileng bohloko ba tla etsa diketso tsena. Ke belaela hore ntate Lekashasha ho na le mapolesa a sebetsang ka pelo tse bohloko ka hara sepolesa. Le ha ke sa tsebe ho na le mapolesa a batlang ho sebeletsa nahaeng fela ba utlwile bohloko. Taba ke hore na re tla tseba jwang? Re tla tseba ka lona tswang ntate Lekashasha le tsamaye le botsa hore na mapolesa na ntse le hantle moo na ntse le sebetsa hantle hobane diketso tsena di re bontsha fela hore bothata bo teng. Ke entse psychology ntate Lekashasha ha ke tsena mo o sheba mahlong ke tla bala sefahlehong sa hao body language e tla bua hore Lekashasha o na le problem mme ho sheba ho ka hare ho dithaka tsa mahlo e tla be se ho hotella ke a o bala mme ntho eno e tla ruta hore na who is Lekashasha and boemong bona bo leng bona ke ba mofuta ofe mapolesa a rona wa bona hore ha thaba ntho yana mapolesa neng ka rata ntate Lekashasha la ha ke se letho boemong ba hore ke letona but ke ha ke letho boemong ba hore ha ke na se ka ha go sepolesa koliki yaka ke tla ke e bua le yona because re a bua le ntate sekola o che ha maobane o re ntate sekola ka boemo o nya le utlwile bohloko mme taba ya bohlokwa e teng ke hore ha re le matona re sebetsa mmoho le botsamaisi o sebetsa mmoho le botsamaisi ba ntse ke ipotsa hore na ba sebetsa mmoho yena yona ha ke mmotsa yona ho sona ntho tse belaetsa mme ke batla ho mmotsa ntate sekola ha ke tswa mona hore na o sebetsa mmoho le botsamaisi kapa bokamedi ba sepolesa mme yeo ke tlo beya monwana wa ka ho yona yeo Basotho bohle ke tla batla hore ba nthagise ho yona ke hore ke ra mamella sepolesa sa mofuta ona hobane sepolesa ke mothusi ke motswalle bana ba batho ha ba jwalo kaofela ka hare ho sepolesa sepolesa sena sa rona se sengwa ke motho mme motho eno taba ko rona ke mang bona nne molaetsa o ileng ga o thola maobane hantse re tlaleha ditaba tsena wa bona monga dino mo se bile ke motse moriana mapolesa ke ho bana motho ena hore ntate Ralikonelo o batle ba habo mofu ke tla ba fa moriana ke bolae mapolesa ano ke tla ba fa mahala ke bohloko mona mo ke teng no wa ukwana bele wa ukwana ho nna na se nketsa e re hola teke ka lebaka la ba le nna ke le motho la ka fitla sebakeng so la ha le ntse ke etsa ka mosebetsi ha ke a tshwanela ho nka nkwa ke di-emotions empa ka lebaka la ba le ke motho ha ke bona bana ba like le country ke mamela se fela se ntse bana ba ne ba se bina mme maobane ke la ka ke ba le ke la ka utlwa ntho mme ka e utlwa le nna ka utlwa hore che mona e ngathi la ba batho ba nna ke tlo ka ba o tlaleha fela ntho ena yona e bona di khaphatse tla hobane ntho eno o no mme le motho eno ke a a re o tlo fana ka moriana ke bala ntho eo e sa ngolwang kwena e ngotsweng ke Mosotho mme ke bona a entse qeto e fosahetse ke taba utlwa bohloko ha re a tlameha ho bana hore ke bohloko mona mo ke teng e ntse tshwana hore ntate baithuti bana ba batla thabollo ka mona mme ho ke ba fihla mang kapa mang ho ke ba fihla letona ho ke ba fihla lepolesa ya ba re lo ba hlabolla ha ke re ba utlwile bohloko ba ntse ba re ke mmuso mme le mapolesa ba ntse ba re ke mapolesa a go tlisitseng bohloko re tlameha ho batla motho a neutral a tla tseba ho bua le baithuti pele ba ile ngola e kaka ho ka etsahala ntho engwe hobane ntho fela ya hore ba fumane boemo bo ba sethunya se ntse se duma le ka mona ka tsa bona mme ba bona ngwane monne ke mametse pele ke tla mona ke shebeletse ha ba ntse ba bua marangrang mona a re nna ke nkile moithuti eno ka matsoho a ka ke nna mo phuthileng o bona kare moithuti eo ho etsahetseng ka ena sini eo e ba e bone moo e le baithuti ba bakalo ba bangwe ntse ba ntse ba le under age
ba tlo gola ba le pelo di bohloko. Eya. Re tlo fumana matona a pelo di bohloko. Mm. Re tlo fumana matitjhere a pelo di bohloko. Re tlo fumana masola a pelo di bohloko. Naha ena ho le tla fetoha. Eya. Mme e tla ha o le tjena ebe ke naha ya borabele. Eya. Taba ko hore na ntate Khashasha re le babusi ba ona tjena. Re tlo arabela ntho eo kang lona le batlalei ba ditaba o no le teng ka moo o bona boemo bono ha bana ba laitile dikerese ba bina fela se go tlang ke mme wa Thapelo ile a re ha ke tloa moo ke le mosadi wa lesanda ya ba ke Maria Moferekonne na ye ha ne re lebeletse hore roma e tlabe le roma ela maobane bana ba tla ba ka nako e tlabe ba ntse ba otla meaho ha ba etse jwale instead ba nka kentle ba ilo gapella ngwaneno wa bona wa habo bona ye e go ruta hore bana ke bana ba khotso roma e ke e tsebang e ne tlameha be le matona ha kena ka hara jarete ka moo ebe ho senyele koloi tse ntse rona di tshwatleng ha ba etsa jwalo meaning bana ba itseka ka khotso yena e re ntate ba ne ka ne tlatsa le batho ba tshireletse ba sebetsang moo goma motho o ka go batla bona hantle boemo ne le bofeng ba ga bana ba kala go bona boitseko bo senang matla ka jolo ka bona bo bana ba neng ba se hlaha ha ba mmaketse ha ba utlwa go bjale batho ba betefalletse go ba bolae motho ka ga boitseko bo neng bo se matla o bile o sena le tshenyo e tla le ile le tla tsenya ha lona ntho ngwana le ngwana sekolo a e sentse e leng hore boemong bona ka hobane o bone mmuso o eme ka matla re tlameha ho buta lesene motho eno a NMDS le eno wa lepolesa o ntse dipotsa gona e hleke lepolesa ka ntate re se re na le babolai ba keneng ka hara uniform fela e se bona le yena o tla bolela na ona go ke qetela ka hore ntate Khashasha ke eletsa bapolitiki ba heso jwale hobane ke mopolitiki re ska ba ga boemong bona hona le moraidi mading a mpa haholo ntate ke eletsa bapolitiki ba heso hore le ha e ba dintho tse ngata re ka di sebetsa ha re ska ba rang ga ba ballang ho yena re be ntse le mona hobane le fulse le hlaile ho ska ba le ya reng jwale ke dialla e mong tora ho ska ba le ya reng o nka le fulena a le politicize because ntho eo mahlong a modimo ke nyefolo ebile ke lakatsa hore boemong bona mopolitiki a tla politika ka le fulena ka nnete re be mmoho re be ntshileng re le Basotho ho mo elelo ha re tloba se no ntate ha se kapa mme ha se tsela e nepahetseng mme ya o sebetsa ditaba kapa ya o campaign ya o katela ntate Khashasha go hore dikolo tsena kaofela baithuti ha ona naha e sa tseteleng ka hare ho baithuti ka hare ho naha ye nngwe le ye nngwe thuto ke bohlokwa hobane o keke wa ba moetapele wa setjhaba o sa ya sekolong le ha o ka baba e ne ntse etsahala pele hona tjena o so le thata haholo hobane dinaha lefatshe e se le motsana mme o kopanywa ke taba ya dipuo tse fapaneng ha ona mo ka tloa mona o ya America o bua Sesotho ke language ya rona empa ntho re batlang hore re bue ko hore ha re etseng bonnete ba hore le ha re politika hantle re ska ba ra kenya moya baithuting lefu lena la ngwana motho re bone hore re le sebetsa ka matla ba nang le molato ba hlolwe ka pele ka mokgwa re ka kgonang hobane ka nako yena dikgetho ntate Khashasha re tlo bona ditlolo tsa molao tse phahameng moo Basotho ba bang ba nkang monyetla ho bolaya ba bang kapa ho senyetsa ba bang mme ditaba tsena di ntse di etsahala ho bacha ba o reng ke bona babusi ba ka moso hona le ntho engwe ke batlang ho nkokela na pele ke tsamaya ke hore ke utlwile ka hare ho di-reform ho na le hore ho thwe tonakgolo e nke timetse pedi le ka parlamenteng ka mane ka nna ba tlo fitisa hore mo parlamente a nke timetse pedi e be ke phephe taba ko hore na ha o le ka mono tla go bula etsa menyapiketso e pele o tlo siya
di-screens di feng Ka 10 years. ka 10 years eo Eya. e leng hore e re ke skebe ka dula ka tlwaela Mm. yena e tla ya le ho kae Mm. le mane mesebetsing ya rona hore mesebetsing e re nahanang hore re di-professional Eya. re le yona re tlo tjhentjha Mm. e le hobane mosebetsi eo wa NMDS moo mosebetsi eo ya sepoleseng moo re bone hore na o na le nako e kae ha re itse a be le theme tse pedi le yena kapa tse tharo ka mora themeno a tsamaye empa ntho e matla ko hore na motho a sa etse mosebetsi a etsuwe jwang ha tsamaye ha entse tlola molao ha tsamaye fela ke batla ho jwetsa boemong bona ntate Leqashasha ketso ena e etsa hore ba bang re be le seipone se re tlo ya ka sona dikgethong mme seo re reng banna le basadi ha ba bua ka maano a bona ba hlalose ya mong le mong ntate Leqashasha ke kopa e be leano la hao hore na o tlo etsa jwang o tlo botsa babusi bana ba batlang ho tlatla busa hore na leano la hao tlo ba le feng ho tshireletsa maphelo a setjhaba sa Basotho. No. Re se tlile re beya kgutlo hona mona he hopola ke itse mekwalaba e tla sala e ntse le mekwalaba ntumelle he re hle re di ale re di alole e be re tla fella hona mona ka ditumediso tse kgolo re lebile le seabo sa hao re bone ha o ntse o hlaella mono ka mongolo mmoye motle re ntse re na le wena mme o no sontso ba le seabo ka maikutlo a hao ho di ditaba tseo re ntseng re bua ka tsona ha re beleng re kopane hape letsatsing la hosane Basotho ba eso re lebile haholo dikgomo. My name is Madia. I flew in from Johannesburg. I found the flight through a social media post, Facebook to be exact. How did you find the flight from Johannesburg to Marseille? Very short, but comfortable. Actually better than I expected for a small charter flight. Was there a reason why you hadn't chosen a competitor? I think for me it was mostly about convenience and effective communication between the airline over email and messaging.